bo enjomi ñala dum toxit ndax itanga projet de budget ne yelef nan sax ndax nu mbagu ndamte na paax population ke ngara nga andamu ndik njom na jeg injega nga ten 1 franc is injega nga ten 1 franc injeg réussite ya ma jega i pare anga i batu programmer sur Sokone tere toujours dans le département de Foundiougne com dikken i mbuga mbaka den men ren o an ken président commission comité départemental xana andin conseil départemental i ke bisit u in injega yakara pa yaga aussi comme la Lamine Sara lene ine le tarule badara mais apparaît a romain iyo comme le tarule para a xaja awaga jeg sax maire kandina dans votre département jege xal letar nda badara ko wage ñako jegu letaru mat ke taxuna ten taxun o fogule ku manke na ten num motalin ande u leng moteur ku farid nya ten mbasan yo babu ya mu leng motero rog bindu e to route binna o mota dar sauf gen ci mbindef to ten indoya in fop ngeda o yaloxe a ndig ne ke indok na bo sutwin samte barke ku xotena tena barke a newanga a mayanga i ñamin no fudu letu ñamin fu basil in sadaxa fañu wat ten njoko njal jërë ngeen jëf alhamdulillah monsieur le maire ino mbaldam simnam simna we yontona Foundiougne fa ci njum fa jinda fa ci njum got kim koy ndax jegama jego day ando nay na roga xatu ndax tig cafe ñu xoy na muma fe nu ndefna bo mbago o ngajanda in ka ret na mbaxtu tadik in wo gidmam ten bo na cafrok gidma it jam ñaajo feri mema don ten andun ndax lima nga re xan juum xedana tomi adama ke ngatna me fop ya sam roga ci den jam a ci in jam ino fop monsieur le maire ya sam ret bo ref président jom momar Cheikh ingid marok ino yaru nun keke yara jiri ñanak fi we yon tuma fop fa pasan ngon anga xay fad arjanna ya samba ised ya samba yakara tas isim na serer fop tam nu serer a refna isim nam ngono fi sima ngolof nu mbasa qiyam sesa dan doga ci ongo ko dunis fo wud fo bal monsieur le maire i kontana mi bog mi dut kontana ba pamro parce que wax ndag yalla xu anna badara jom anda ki no sot yo goro yaro yo goro jofu i ndaka elli lang rek den def ke babu ñi ngi na lay na rek ka inga e ndeba non ke ndiki e ne de ñaaj ni tata njom a jakalara torop fu ke andona eten re umen fu chono ke ingoma neke imbina sa joga fa ki da njom de nda yingo lay suto kim de parce que sad kimo suto xuju fidna mbinde ju fido gare ma go moto wala gare ma saret kon anday suto kim to ndefo kim njom mo fa nga koy bob matériel lu ne tax waga timo fu dik njom wax deug yalla jegam na fi dara xama to njom ñaala refa fat isakti njom ñaal bad ke taxu bo ingar minaw to yi ande yalla naxa ci grefo ta muga ona o darando hama ingid mang ba pam rog alu saaj fana ona i anda na pax i anda me bay ma fadna i nek layta nona rek nen inde fit kan ru anone roga bisida me xedan roga ci on wud fo bal fo duli ngir otulo ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngidimit ino fogole ndax a jega jeg ikkanu layna te ref tadik te ref o koroga asan fogame 51-50 bo ma itolorna ref na njom anda ke ref na njom mi koy njomes goɗe moos nda koy
waga mo le ñam nam mba ñamam tamanu tadik nukum teref njom peran yaga dara xewe indeta botelay district inona district sogo ngar CNG ya ken fop nu tamanu yo nda tamanu ikke fu tadik ngat ina tout fu jamanu fe itolo na ndiki ala tala to fi ko mo ndem o yeng fu ñaal waga manu no to exemple nu jom ñaal ndax xaye o koroxe layna mala la min sali den fa usma la amosangan ngel dilor a soɓid maga an njogoy ne mar yaga supporter amaya lool on doko to kores fa xooxes a ref supporter o ko on njogoy ne mar nu mbadi te su bokum cogoy ke na yaqana njogoy ne mar te ref an Mam Ndour yaga in def arbitre ka yag mi ñam no njom mekit comme ne nu lay tuna pour imboud imota inoram njom di atida amma kamoster ngari mayon faptin ma atin ambam we ingatit na mek nu njom na comme nu njom ñal na ano ala difin fa badu felan ke tax na njom diki anga seli to okoroxe katele njom valeur yaate ndet na bo demi final ka njom na dom o mako xa ka fadida layne ala difin te layne nam te layne o buganga mafrel watne a cafake lakona be kona kam lo fin le nun layu andunale telay badu jan telay ne a telay ne watne o jafole lakona nu budayne nu mbiyangira njom taso njom ne fuda nu manya ambam mbole mo khu andona e ke klaya wed ano lamte nambam o ga anga nu lilite njom o xek afiyange kete warna ofi afiyange kete fi na xaye o ande kete warna firan ndax njom ñaal comme ne o xoy ka laytuna ino fop imbugata mbuda njom nda afit in tiate in imbuda njom yam kede ina men refate men ndok ye andona tudu kam la yaye anje ke ngulwerna anje gulwar non anje ke ngulwerna den saktidu medende ina fa pour onjo fan khateb den medembugna anje ke ngulwerna den atidu acomaka de sak ina ambugno bek na tebde na ke andona den genoxu pour doma jeg titara jeg doma jeg valeur vraiment itam comme iyo na fu wina andona itam fu nju jangenu tareva basin adoyin e ga ilaya pour simin jokanu na njal rek nda de i passe ka kadoke den wengen na men inde facin den vraiment dama julay na imbugit na tege dema ordal mais in we jokanu na njal njoka la min sali jam ñaajo itam njal parce que vraiment ke fop wag anu ñako sopten mais afia bo monsieur le maire recevoir in pour ingenin njom ñal koy dako katim ten parce que comme ne fop lay tona rek te fop mbugu so i yakarang ten yakar ten tamit commune de Djirnda yakar ten tamit département de Foundiougne abo illa dara imbetta no yalla saxle parce que mbin no kin wero mato be no gomola te badara jom a refo kino xa andona ye roga dimle an a fod nin na capandaw fe nu askan fe no jegalole jinda a ref ma monsieur le maire a jalal cal qolu ten taxu tere uma bo maga faaf te ɓaatu gara ref yaame sereer ka lay tefe ndigil we miñ donc nak in wo ndemone se ang calelof no xoolo ɓayof fu calel mosu of i parce que kilifa a adwanga to jube rek ay xay saax to o jub rek andina wo mosu rek andina wo donc nak i njeganga ka i mbexeya ka andona ye tig Sénégal o took nun i ngar mbag ka ngar te ref ne maa koy laytuna rek njom ñaala nom tiid ndax wo ke ciyonga me mo foona a cang ciyongo ten to njom ñaal a foga ke na nomta a cang a ciñ ndax instant kek i ndef na nam njom yeng instant kek i ndef na xaye i anda ye ndeɓandong ke tout a reta weke mbikam masong na koɓale weke mbik métier ke na koɓale weke njot Europe kon ani yoqu men askan ke na mbura njom ne xa élève axe
donc nag o fud ka nga njom bo 5 heures du matin o fait waro fi cours 8 heures est ce que a ngidana ga rawanta donc nag ke njom ne yaqa saax le a maya may donc nag goor maak we a mbexeyanga mal neke pour i mbokatoox pour njeg institut fa i mbina i yoonnooxa ten a nuun kam yoon nax ne naga o kiin naga yoonnooxa ye meeke fad ka fami oxe na yoonang ten andume katanuma dayna fo wo donc nag njom ñaal ne refe maire refe yaal xalal bona yekiin fop i ɓeerana den de njeg ten a ɓek ten xa ɓay den donc nag ke i yoonnooxa a meɗamet bo o leng waagino jang en charge na o ngu ɓekoonata rek wala o ngu layoonata rek i content na taaga i ke refna teen ali kala i fe ten refe njom o bugangano fakin fafak o jeg ka trophée jeg ka association fe a mbiya ku refeer na a aida a mbiya expedition a mbiya ku refeer na taxe nak de njeg doole fa ɓis na den kaaga taxu de yoonnooka nuun nak pour de nja'anga a xoox den na nuun pour de mbaago njeg bes ka andoona yee xana waago o jalale message fe i mbugna parce que message fe i mbugna fa lay werano ɓis a pi ten na ɓis kan a piye ten refe njom ne a fiyel i nga'e neeke a continuer anga xana moƴ au fait jine naga fakka sax njom ñaala fakkangiran sax batara waago ɓek ta ɓoyuma leyne i mbexey ke njom ñaala mbina fuñun i mbi'in mene in ndax i nga'a ye suq ɗik a mbugɓangano maag 1 heure du matin soofe xana ɗom maaga parce que o maag jege éclaireur na refanga njal ne xano ga'a ye kana o kiino a xumba to waage ñak kam in xam mo taxi fuf sarta ke mbaage ñak kam in a refanga ñaale te moƴu fele soofe el ino ka tida i njoma mbam i mbudik ñoma mbam ngara bo ndeero sa fa mbam o auto fi sok faaga fu pisna xatna andorong ye i mbad kam pisna yaga pisna ɓe soxa ba ƴufa bo i ande ma pisna ɓeerna na feytana pisna sok te ga tik mbisama wane donc nag a re'anga ñaal o kiin we ga e pisne xoy donc nag keke rek i mbiya ten na i mbaɗe ten ni plaisir safara i mbaɗa no jirlena in no xuk i waagna dimna in ten nag ala qalemo xane i ngeefiran to i nidoxa itam no ñofe o ñof ka i ngeefang i doone kin roog doone kin kay ka taxat tene a tim doomi adama doona kin kate a waageerna yi foof sax o garanga la ine process daawe ke nu mbugna na xalaate sa cooxa nuun keek i mbuga kon i ngeefe dara fa lay nag mete xata we fag ma to mete joxa we may ken kan nagam la toujours i Basiru o ndeɓeso mais fa lay a jega jego waag toujours koy naga la rek Basiru kam wasan fukate koy parce que ken roog na cano kin i ken fi ka dal ten refe santa i nam welande mo monsieur le maire Badara ini nuno laykatan nu anda ado ada nun supporter 100% tenu yakarong to yasam yakan injeg nawo amot i mo simna fop santa fop simna no fop ko kon gono fi simangolu rafetlu o xeteke e mit Aliou Sadj noem modelo anna Aliou Niass fogame monsieur le maire garana présentation fe gen bawut ref meke Foundiougne sant a roga paax ndax o xete expérience njegu teen xam-xam i njegu teen ndax xaye a jega wa andoona yee amaana i and a den a jega wa andoona yee i naneega kon den mais xaye i sooga nga a den comme cultanga Assane Ndiaye alaaji fiin o ɓii faap o tewes a ref naago tooñaa xa ɓeem axe laya dene Assane Ndiaye ten xaweegu faap nuun to yaaga sax andirom mais i weta ndax le rek nanu nana histoire fe bo rooga fi xaye rooga tax samedi feeke xaye i nget meeke keno sant a rooga paax a ref ndax comme kaaga a ref kanta i njom ñaal kenu ñaaƴa in mo ndafetlu o xana paax a paax ndax ka warna fo waago jeg a ref xaya ɗom koy ne Babou leyaani ndiiki le secrétaire général refe ka yooɓna refe ka andoona yee itam xaye a gar ka rek a suti mais processus a ref étape a ref mukka mogo njeema in wa yena ndeta boya solution jeg ka mais solution fe aussi xana yoon fa sensibilisation mais xan wiin we fop a ɓek teen xa ɓay
te ref autorité administrative ke autorité locale ke ndax léeg-léeg danaa coota autorisation ke il faut que waaga am bëgg wi andoona yee xana sensibiliser wiin we mbaxtaan fa den de ɗeet ne de coɗitta autorisation ke autorisation fe kiina xaɗiidangaan o layne i njom ne telle heure a wara waro tas quelle que soit la situation a wara waro